Buddha Budi Lare sengoja inggih ori sampun wenten titah ide petaro ini koranes rencang ide merupa buta kali ini ancap sinareng sawine rencang ide petaro tutup tuah among-among wakini kabiasa punika nada jelema tanpa nyatanya mapan wit bali ikang wali utawiyarnya Pradene wenten manusia ini ngagalalastan bayarnya patut ketada hantuk rencang ide yang putara Kopo temadon sapu tempurun ring titah ide betara mahawena rencang ide ngelaksanin nganutin semua kamu haji wage gene kuncara kualaning nadah jamu pasti kesampun buta kali menjalaran ngelaran sami tebos pengiwo utawi aji kiki sisian rasi mudah misi menawi nyusup pengiwo wajugit mahawenan sisian dane kawan renjagat balik jek pemangkin ngemasin patiyo